माजबाद पुलिसा 153 किलोग्राम गांजा जब्द खालामदों आरो सासे गांजा सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हादों। गांजानि रायजो गेजेरारि हाथाइनि बेसेना 15,30,000 रांसो जागोन। मैया उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिसा 153 किलोग्राम गांजा जब्द खालामनानै थांनाय मोनायाव सिग्रोमनानै सासे गांजा सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। थांनाय मोनायाव माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो लालमाटी पुलिस थानानि बिबानगिरि आईसी चित्रनील दास आरो एएसआई जुबिन खाटारजों लोगोसे मोनसे गिदिर पुलिसनि हानजाया आसाम अरुणाचल सीमायाव थानाय हाग्रायाव सिग्रोमनानै 153 किलोग्राम गांजा जब्द खालामो आरो सासे सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ माजबाद पुलिस थाना ओनसोलनि बैथालि गामिनि थागिबि जगेन स्वर्गियारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। उनाव हमजानाय गांजाजों लोगोसे बै सुबुंखौ हराव माजबाद पुलिस थानायाव लाबोनाय जादोंमोन। माजबाद पुलिसा दिनै मोनसे केस नम्बर 13/25 रेजिस्टार खालामो आरो हमजानाय सुबुंखौ उदालगुरि बिजिरसालियाव थिसनो। पुलिसनि सुलुङा बुङोदि गांजानि रायजोआरि गेजेरारि हाथाइनि बेसेना 15,30,000 रां जागोन होननानै फोरमायथियो। माजबादनिफ्राय जतिननाथनि रिपर्ट NBT लाइभ। আপনার নাম কি? যোগেন সরকারি। হ্যাঁ, যোগেন সরকারি। আপনার গাঁও? বাইতালি। গাঞ্জাখিনি ক'ৰ পৰা নিয়েছিলে? বুহাৰ পৰা। হ্যাঁ, বুহা। বহা কোন জেগা? বুহাই গাঁৱটো। গাঁৱটো বহা। সেইটো কি অসমৰ নেকি? অসম নাই। ক'ৰ? এইটো অৰুণাচল। অৰুণাচল। ক'ত লৈ গৈছিলে? ওদালগুৰি লৈ যাম বুলি কৈছিল। ওদালগুৰি। মালিকবিলাক। আকৌ কিমান দিনৰ পৰা আপুনি অৰুণাচলৰ পৰা মাল টানে? মই আগতে একবাৰ আৰু এইবাৰ একবাৰ দুইবাৰ হ'ল মই। আচ্ছা, এতিয়া কোনে এটা গাড়ী আনিব পাৰিব? সৰু গাড়ী এটা লাগিব নহয়। ওদালগুৰি মই যাম, মোৰ লগত যাম। হ্যাঁ, বলিব আহি আমি আঠটামান আহি যাম।